Kalau aing pesen belut anu sakintal 2. Anu sakintal 2. Kudu kemana nih yang ananya? Ampura ya di John Epan ya. Karunya tina baham namanya. Ieu tah. Tina bujurna karunya deh. Itu dia lah. Ya halus ya. Cina masih perawan nih mah ya. Jangan terjemah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mecel. Ya ini mecel. Aduh. Tak. Nyerang deh. Oh, jir ngelawan. Badagnya. Badag. Uh. Us. Saudara-saudara, mecel lagi. Ya belut tadi udah segede kumahanya segede kokol gitu. Mecel deh. Tah nyerang di tah. Bos masuk lagi bos. Bos berat bos. Terus Enggak si Oton Belut, gede belut. Budak.
Belut model naon ki?